Lakhain ko rapho Nilip Constituency pen Congress Racharia song hin pen kachetoidut Semson Engti la pen ari sangho atum chingrum si koilamati methang aboha long pherangke amai padupon Kidamtang aru ni phai thongke bra isiar ni Nilip Constituency ka parlo Chokkehola Higher Secondary School pathu aklamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma wangsi Nilip along pen BJP candidate Pubitro Rongpia phan vote ke hangamai paduponji Bangso nangka humri jia puthak Semson Engti hin pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan kachuro pajirpon We are STH. We are not minority. So imposing us as the minority that we cannot accept here in Karbi Anglong. And the third point is we want the road connectivity from Chokkehola to Langlokso, Dogmuka, and the huge bridge over river Kolyani, and the area is called Akoiputa. We want a bridge there, and we want a road that is from Chokkehola to Langlokso and Dogmuka. Bonta isia lama bangke kedamtang aru ni phai thongke bra isia ni kewang ahut kepa phi hup Nilip Constituency alo Chokkehola pen borpung tarapung kacheleng atowar kimisen selam abang awilang lason si kalioni alang roy akoi putalong parai hara ki kapji aphan dolong ke the ki kimpon ji aphan sideng pontha lapen Nilip ahawar kaching thor awar cycle le adim an claim pitha pusi Semson Engti hin pen ningje pon Dr. Himanta Biswa Sharma Alangli kebang ilitum lili barata kadogo beta ilitum ningaronglo chihoklo as the Chief Minister of Assam. Sita ilitum ki pudunji bakadi dimandunji ason do lake kechengsi lake ilitum dak overall development of Nilip constituency. La ilitum phanang chichak nei alangli dak kebang helicopter pen kebang terke ilitum kelangji arong abe. Kedamtang Nilip Constituency BJP party ningkan poem esiang hoy khide da phi anda kaching thor awar sai theklong parpe laki ke thek the join nelo Nilip along ke thek ser abang phatum Karbiang long Autonomous Council along esiang hoy kangni donji apun achak ke chok atum dopiklang nona phong Nilip Constituency along larponangji puta Nilip Constituency Congress candidate Semson Engti hin pen pherangke thengno ningje pon pornai gutika agoloi 5 বছৰ তেও একো কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াত লোকৰ কান্ধত বহি থকা এমএসি আমাক নালাগে ডক্টৰ মুমিন ইয়াত আহি পেলাই তেওঁৰ কান্ধত উঠাই ডক্টৰ মুমিনৰ এমএসি আমাক নালাগে আমাক লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ এমএসি হেতুকে কৈ মোৰ কথাখিনি সামৰিছো কয়লামাটি পেন Semson Engti la pen Chokkehola pen Sonjit Crow Karbi Anglong live